Bugun Timlenting Sadiq Buxorasi aldıma ne üçün keldi? Allahlar olsa patçatım. Hem onun senin bilen Yardımcısı? yardımcısı. Ben sizden güçlü ekeniniz hakkında eskiden edim. Hem ben sizden yardım soru için gelgen edim. Ajayip. Ullalar ulusu bolgan, menden ne soraysız? Yağni patçadan. Allahlar ulusu bolgan sakavatlı patça bastım. Bizlerдің avlumuzda portal payda oldu. Ayın olan portalda tüzüksüz dostlar kelip atırganını aytıp atır. Qanday dostlar eken? Anlatayım. Ol Oqsaydı yoki Bunu men jol boyu qaytalab kelmedim. Biroq buni hozir qila olmayman. Biroq ajdarha do'st o'xshaydi. sen ajdarxani aytib o'tirsanmi? Bul bo'yicha qaror qiluvimdan oldin men maslahatlashib keluvim kerak. Quvonchli xabar. Meni portal oldina olibman. Tezlash, go! Qo'limdan kelgancha tezroq yo'lga o'rnab o'tirman. Sen juda asta harakatlanyp o'tirsan. Qurol tim bundan norozi. Timlenting Sadiq Buxoralari, sizlardan qo'rquvchingiz keldi. Bul men-ku. Men bu dunyoni qutqaraman. Iltimos, buni to'xtating. So'lisi bo'lumda kutib turing. Iltimos, so'lisi malay, taptaras turing. Anani boshqa joqqa ko'chiramizmi? Mirzolar, qo'rqmang. Men bu portalga kirib, ajdarxani yengaman. Ajdarxaga o'lim. Men Timmen. Biroz qo'sig'ay. Qo'sig'im yodimdan chiqib ketdi. Ey Tim, bug'ani senmi? Ey sen, ulla Timmeni bunday do'stni so'lisiga qanday jur'at etding? Ya, men tek buning xavfli ekanini aytib o'tirman. Ham sen hech qachon kuchli bo'lmagansan. Sen uni o'ltira olmaysan. Nima? Men ulla Timmen. 2000 dan aslam zombini yo'q qilgan. Zombilarni o'rtavchi. Juda ajoyib ham ulkan layla uylarning egasi. Qa'dan 5 minut, dengiz bo'yidan 5 minut. Bu juda ajoyibsiz. Menimcha sal asirib jiberdingiz-ku. Siz aytib o'tirgan zotlarning hech qaysi o'zimizga emas. Ne bo'lsa-da, oldinga ketdik. Ne bo'lsa-da, bu yerdan Tim ketadi. Ajoyib, o'tdiq. O'yin to'sildi. Ko'rgan bo'lsangiz, ajdarxani o'ltirib jiberdim. Sening o'yloving bo'yicha bu ajdarha edi? Bilasanmi, ajdarha qanday ko'rinishda ekanini sendan so'rayajak edim. Sonda ne bo'ldi? Ortingga qarab jiber. Ajdarha qanday ko'rinishda ekanini ko'rasan. Salom, men Timmen. Vizitkamni olib qo'ying. Tim yo'q qiluvchi. Bu juda yaxshi. Ol qo'rqqandan qochib ketdi-ku. Mirzo qo'shiqlik boslavingiz mumkin. Men yer ostidaman. Ahmoq, qashdan ajdarga ushib ketdi-ku. Tim, yergacha. Yana qaytdingmi deyman? Mening qo'shiqchim 2 marta qo'shiq aytmaydi. Kelig'i, kutib qoldim men seni. Jardam bermagan. Sen ideyalarga boy bo'lsang, o'yla. Haqiqatda da men ulkan ideyalarga boy bo'laman. Ulkan suratlarda bilasan-ba? Tim! Bo'ldi. Hozir bir narsani o'ylab topaman. O'yla ahmoq, o'yla. Hozir sen bir narsani o'ylab topasan. O'lla Tim bir zatni o'ylab topadi. Aha, ol 2006-yilning ajdarhasi ekan. Uni yenguv biroz qiyinroq bo'ladi. Tim! Ajdarha o'zining energiyasini kristallardan oladi. Ella, ajdarha o'zining energiyasini kristallardan olatini bilatin beding.
Оны ақмақ та біледі ғой. Тим, сен аждарханалы жасап тұрасың, мен жоғарғы көтеріліп кристалларды сындырамын. Мен әлбетте бұл істі қылмаймын. Не, сен ақмақ таусың ба? Оллы құдіретлі Тим ешқашан тауық болмаған, болмайды да. Басладық, қане кел аждарха. Тим, я! Ey! Тим, біздер ең ақырғы кристалды жоқ қылуымыз керек. Яқ, бүгін мектепке баруды қаламеймін, анажан. Олар маған пұл төлемесе де бұл істі қаламан. Қолыңда қаме нәрсені ал. Вақты келді ат! Я Құдайым, не болмаса. Ұлылар ұлысы қайратта. Ай, Тимай. Яқ, мырза қосқышы. Маған сіз жүдә қадірлісіз. Мен бұны сізге ешқашан айта алмадым. Егер сіз елі тірі болсаңыз, мен сізді жүдә яқсы көремін. Ей, Тим, ол елі тірі. Оятыңа нәді тией, бұл зомби ғой, оны өлтіру керек. Ей, мен жеңілдім. Вау, бұл жүді қопал. Сондай етіп, сен қуаншылы болдың ба? Етте бұны мен қылдым ғой, сондай ма? Білесем бе, мен жердің ең күшлі лорды болудан зергіп кеттім. Біздер теңіз астына саяхат етуіміз мүмкін. Яки үлкен қарлы тауларға шығуымыз. Мен әлбетте бұндан қуаншылы болар едім. Сен қайттан мен болып бара жатырсың? Әлбетте, бұл менің миым. Ойындағы ең үлкен бас. Ай, яқшы. Қане үйге кеттік. Аудармашы өзім. Таймингші да өзім. Дауыс берді Отаку. Кейінгі қысымға шекем деп қалар едім, бірақ 2016 жылдан кейін бұның қысымлары шықпай қалған. Әммеге сау сәлемет болсын.